kwale emsebenzini hayi kwakuthi yena athi ngempilo yakhe ufundela ukuthi nakuphela inyanga hole akwendi umuntu phela lokho nje ngingafunda ngifundela ukuthi nakuphela inyanga hole yini ngingafundela ukuthi ngisike nami esondeni uthola kwende nje umuntu ukuthi ulibele balahanyana kunangilungu yabantu abafunzile mara lahanyana keza bahloniphisa elitiya nelibhantshi nithi mina ngoba nile esikoleni libhokisi lela amatiya lesiwathwala la emasupermarket kunemigomo langaphandle kwelibhokisi uthi ungabona athi umile hlala phansi ini la kuloko libhokisi lapha babhale umgomo wokulenda uthi ungabhali too much bestababele leyanyana athi phela lonke lelipharela ufile musilana uvumelani kanti lento abakabhali yona la ingane amaphilisi sabathi nasa 3 ngelanga 111 babhala la kule bhokisi sele iya njengejobo ko-fibrosis lanyana ukwatela kuphi inzabataka job nasabo petroleum jelly labana bakhipita vaseline liyanyana nabantu bantu baka-petroleum jelly bebasula le nkampani yavaseline mala kunemuntu onevaseline la lebathi boyijob sekuseni emini sambanga ugopsa kusikwendeni le nto leyo ngoba evaseline wekuthatha ukuhaba ngasiwa lesinye izinto ubona ukuthi bayithandazela ivaseline umthandazo ngeke iwuve ngoba indlebe ide kanti baniyabile iyabila nitazise ukuthi uthitheni ungako liphilisi ulinatha ungakasho lutho liye liyowela lento abakasibitshele bathi tenatha bathi natha abathi khuluma alikatandazela mana lisaphilisa kunjani umuntu ke loyo ungabona izinto lebathumile baprofiti ngokuprofita uthi basha kwatima usenzo kwekuthole ufati tifafati uprofiti lomfati kuhle angaze umbona uprofiti lomfati mlokuthi bafati nokuze kungabi nebaprofiti abakhanyelwa njengathi bayaleka abafati bomindlovu enakamanamani njome sinesihlala somile sonke isikhathi sesabhata ngalo profiti kanti sifuna kuthi shokosha ngapho uma kulamasondelo bathane baprofeti utawuthola ungadoda phela babute nabona baphathi nabathi lesigalo lekukhomba nalesithupha babeka lapha senkabe emfatini so lesithenzo salesandla siyamele sibuke lo muntu umbona ngekujika kwalobuso kusowukhanyelwe ke manje umfati ngeke akhona kukwenta lokho ngoba umfati kukuchajela indoda kusilula kuye ya indoda yavukelwe etekisini mos umwana mfati walibolo tukutselela iziyowehla ngikhuluma into lengiyadiwa ngimingiyo nami ungako lapha kulo profit babhacile bafuna kubamba labafati ngamabomu sebathi uNkulunkulu ngathi noma abe kuNkulunkulu
phakathi komlomo wemprofeti waye kungabi nemprofeti wembebebe ngani bathi kwehla uNkulunkulu ezulwini ethe adokhuluma kulo muntu nemprofeti wembebebe phela abo bakhona angithi uNkulunkulu akasimbebebe asikasebenzise lo mlomo walembebebe khathi uNkulunkulu sekasetha khuluma letindzaba abiyele ezulwini lo muntu abiyele abe ngiloku lesimatangi ngokungakhuluma akuna uNkulunkulu lo wehlako lapha indzabiyele ejulu kude lo yibo lele batentisa lento ngibani wakwabona inyanga yembebebe mana bathi inyanga bathi bathi umuntu lothwasile kufika abogogo wakhe bakhuluma njengoba labogogo abasithi imbebebe ukuze sitova lenkulumo kube sekwendiwa yini ke bangakhe silolo imbebebe la ekhaya yoba nesifakazi lokuthi yaha akukhulumi yena kukhuluma lamadloti alamadloti angaseza lenkulumo nasekabiyele elwandle asikabiyele lo muntu kulobani imbebebe kukhuluma bona bayanya selamanga njengoba isebhayibheli kutawufika isikhathi lapho konke lobokufihlakele kutawuvela sobala bebasho kona lokho lamanga lebesathi sinekuthi alifinishi atawudabuka umdzithi wangezi kuwalele basukela bayinajeri sinebesingathi sinebane bahamba baye esontweni laseNigeria sive sebashonile besitshelelwani ngoba lesikhathi baqala lentiyabo vele besingayazi lenzaba siyilalele lento kwema-wireless nema-TV i-TV yami yongitshela umdzithi nje into lenje kube lokhu gesi ngiyambhadala ngiyithemela buhlungu itesito ngitshela ukuthi unebantu lebasuka labaya kokhipha iJoshua yini kona lokho yini nje lo wona ubukelayo nyalo lokunye kwathi idumbu le ngiyabona seyintwanjwa lo muntu oguquka ijuice ujujeke baphela le bathi solo kufuna kuletha ulethani ngoba laba lebe bazama kuzila nekuhlonipha ukushoniwe bazile emaqhaza babiye baganyelwa kudumbusola kubuye babiye kiba umntasha atani sengisayihloniphane nwansendiye naqhatulana futhi ayikhaya nikumelana naze naganyelwa nakhohlwa nandishala shone sibaluleke ngani ukuhlonipha lo mthisi lonje kulolo kuyi-11 lento zesikhohliwe ukunje uthwala iphepha namnam lento zenakhohlwa pepezela khokhota hawu kambe bathi basala leveni sabe kuhlungu kumuntu bekuthi kushoniwe kuhambe kuphele umgomo kaJehova lo ukuthi kuhlungu akathandi uNkulunkulu ukuthi kuwe umuntu kuhlale bulivule emtiwe emalanga la2 that is why abeke ama-10 days bekathi ukuthi yena uNkulunkulu nguyele kalawula umuntu ngeke avume ukuthi uNkulunkulu uve ebuhlungu uzudlule ku-10 days ubobuka ngabe unebuhlungu bento lethinta umoya wakho libolwa livuke kungakungakadzi ngikubelelwa mthetho ukuthi nyalo ngoba kushone under zile 3 months manje lo moya ungathola kuqala ke before 3 months uthole 2 weeks kuthi lo moya sowupholile udimba ngale miswa lamtimbeni uthi ungabona lephendi yalo mfati wakho umfonele uthi kanjani buyini nani sowufuna umdibha phasi selesigwebo sa 3 months sisebenteni la ngani libolo lithi gatuni mshithi msethi masini lamasondo lawo abona kwagcwele likazi yonke khale kamfanda ngathi sidandi tawo uve mnyanga ngathi ngafaka petrol basiya lamasondo aNkulunkulu ngathi mina uNkulunkulu basiya uNkulunkulu lamasondo ngizinzabe lemthetho ngafani
senginebantu abamekhanga batshela munye umthetho kude le mntamfeva la ngithi wena bobuya ngabo-11 wena noma ungawubuyi ngalo wena ngifuna ukushaya sekusungekho ngeke uzokwendele masondo asathane awasiyankulunkulu kanjani dosa ale ncumbi yesigebengu wabona ngani uma ungalapha eBhayibhelini kulamabandla lawa akaNkulunkulu lebekathume abantu kuwo boMoses umfati bekude ithini yaJesu umfati bekude kodwa namhla abafati lafi ngibone bathanda Jesu kakhulu uma sifunda iBhayibheli sithola ukuthi Eva nguyelekaye ngayinyoka le nyoka yasaba le ndoda abasho inyoka straight lapha lelo kuma phasi lokwakhuluma lo basho umuntu ekafika waba nemanga ngoba abantu besifazane babantu abangakhoni ukuhlukanisa emanga neqiniso into ibona ngakuzala ngezimanga bobukala abantu bethi ngikwamba la drobheni bawusila ila badla baphi bantu ngesinengi kibo amadodana bafazi badla bafazi ngale nto ifakazi bekuthi lo muntu lo ingqondo zakhe i-weak wena into zafuna uhlala uthayinile uthi umphathi waphulathi gadela awugadi nesibumbu umgada ngakwenzonto sibumba usigadi sigadi waNkulunkulu yabona sibasenjani silefasi awugadi lutho lapho wona umgada awusangaphazami kuphela kube Adam bekakhona le nyoka le ingeke ingene lapha yiyo ngoba iqale yabhasa mbona sebathanda hayi kodwa mneva bende madansi aze uNkulunkulu abaqalekile nithi mina njengoba lapha bathi sifika inyoka-ke Adam bebangangisesifela sibumbu semfati wakhe ngayiphi indlela kanti uNkulunkulu aka Eva mnika Adam bekasamendela athathe uNkulunkulu akhe sibumbu hamba kasho kalishaya ishone lo sewuyajika futhi emseni sebaneleni sonakatatu uNkulunkulu wakhona kubhelendana kungako bathi bafika inyoka bathi u-Adam umuntu lokamngene nkulumo lekakazange Eva ayizwa ngendoda yakhe wayimukela yena le nkulumo mulabafati bekuva ngebafundisi yakhe indoda ekhaya uyiphikisa onke malanga ufuna kutshela mlambona once a year hlanya ngohloko umfati lofile la lesigubhu sakho lo muntu akusomile wamgada wakukhumulisa timpahla wabangculu nguye lo muntu akumele usibonke tinto bozikhuluma naye nakune-complain utshele yena hhayi umfundisi mdidi yini kona lokho usikankulumo yabafundisi nale yajesu iyaphambana uthi ayibamba lapha ekuseni le yajesu yenza wasondwa le yabafundisi wayi bangagrajwa nabo njengajesu kampulo sikoko ulokuthi bakhulume amanga mos that is why abashasho bagubedela abafati bethu ukuthola kumele amasenzo la ekhaya lakho bakuphakele etiweni ngishiyanini sole ingaphakela imuntu mina unganya nasabwalibhanji okabeka ngathi isola sitofu nayo ningidile nalo mfaki nothi ukuthi ngimthole nhlebana khona noma ngabe ngithole nhleti uyamledokotela saphemukele isibumbu salo mfaki ubona kwemfundisi ngikwazetika alebenyonga angizona dani kimi na unenkulumo ngiyimvosa ngithi mina wayi utekade umfati angekho ulenyoka mosiwena leya iyabona umnumzana ke uyanyikhokhobela lo mkaka lo manje nyoka kukhulunywa ngani ngobe muntu umfundisi nyoka umfundisi nyoka basho lethi useki la lesinyasela ngesimoto lokhu uyabona kuyabhayisa subject
ngeli nemoto uvabhatsha umthetho umfundisi loya uqala kuthi heyo sizwakekho usemsebenzini asukele sickness uyahata sickness impatha kube kungamgadulele sofeni la endlini batantwana basesikolweni nisemsebenzini kuba thini wavuka udubula umthetho tonke sowukwatile kuba mfundisi bokubona athi kubuthotha bani labaningi bayaganga la mhlabeni atangevalijele libuhlungu atende umfundisi wayobhada ngale nto leyo nangabe beyiqiniso bangakubani abahlala babitwa bogwalagwala athi bengiboshe babathoni sengimsindisiwe uyanya uyeva leuthi kuyanyiwa lapha mhlaba sotenda sowenda lamanga sothi inkulumo zabantu bemanga letha lamasonto ubosho washiya la ngaphandle wayengakawathewukeli ula ngaphandle sowufuna ukufunda inkulumo yasesontweni ngoba sowusenjeni ulothi inkulumo yezigebengu ngosileya that is why uyijwayela kahle uma unamasonto agcwele bafati kushothi agcwele bobhala ngilabo bale baye bangileya asensinini umfati umsebenzi wakhe munye Adamu bekamlethele wona kuye Adamu wahlala sikhathi eside ensimini atishokosha uNkulunkulu wabesawulanza Eva wathi ngiyabona unesitulo bamane le nkulumo bayibhale ngokuhloniphisa basibeka nesitulo lesitulo bendela eBhayibheli lokuthi isitulo bayathi ukuthi abantwana bakwathi kufuna uma bangabhala straight usibeka kushokosha shodla abantwana batawutholakala ngathi sebamisilithela ngenkulumo kaningi wena umdlala buka lesitulo wena ufika mpata ngekuthola abantwana usukuma kwena awubona uyabhoreka na unela abantwana ufuna lo nina straight naso ke lesitulo isitulo sibumbu lesibeka su bamnika Eva vele useva bekumele asetshwe ngu-Adamu yinto lebekiwe leyo ubosikwasibumu sinemsebenzi omningi ofa laphuma khona umntana kusiko lasifaka khona ilibolo thina umthondo ukubhengetula uqalani umthondo awuyi lapha la ufaka khona libolo ngilaphuma abantu leli phayiphi lakhona likhulu kwekuthi noma ngabe lo mntwana akho unenhloko lenkulu akhona kuphuma umntamo ufane